Evo nas dan drugi. Idemo da se pređemo Bosforom. U suštini treba pređem most. Ja se nadam da mogu pređem most. Ali idu ljudi tako vjerojatno mogu. Nismo ništa doručkovali. Ne zato što smo ustali na kanapu, nego zato što sam bio u fazonu ješću tamo nešto. Ne moram da se cimam, da idem da tražim opet neka jaja. Tako da ćemo da vidimo šta će da nam daju na ovom brodiću. Samo da ja mogu vamo da pređem jer imam 9.45, treba se nađem sa 9.17 i treba mi kao 15 minuta do tog doka. Tako bi trebalo da je to. Posle toga ćemo probamo da odradimo još jednu onu istorijsku atrakciju što juče nisam stigao. Ja ćemo s time završimo, tipa onu plavu džamiju, mislim nisi stići jer to ima fazom 9 ujutro i 11 ujutro. Tako da 0 bodova. Ali da, ovdje izgleda može da se pređe, što je mnogo brutalno gore. Lome kola ti ovdje ideš sa strane. Niko kod nas da ono šetaš bukvalno pored puta. A imaš lep pogled, što ste i vidjeli. Posle te atrakcije, ako odemo na nju, treba da odem na Galata Tower, to sam isto platio. Tako da, to je plan za danas. A posle toga vidjet ću ko još budemo vremena. Iako mi se bude nešto radilo. Sutra treba da idemo na ovaj bazar njihov, da se cenkamo, da proradi cigan u meni. Tako da sutra biti dobar dan. Ja kad imam viška vremena da snimam random brod, ću mahati i oći. Nema pametnije posao nego da mašu meni. Da, ovo je već lijep prizor za vidjeti. Tako da mi idemo tu dole da se nađemo s grupicom. To je priča, što ne stižemo lagano. Imam vremena. Sad sam sreo ovu sestricu, ne znam da li se vidi iza mene, ali u suštini ona snima, pa me pitala da je Sofija, da je ovo, da je ono, a ne razume baš engleski, tako da je bilo nabadanja i pokazivanja na Google mapi, ali sporazumeli smo se, to je najbitnije. Ali ovdje smrdi nešto. Pi. Da, danas ima ne znam zašto puno plavih ljudi. Da ne kažem acab, ali juče ih nije uopšte bilo. Moguće da danas nešto dešava, pa su došli. Ali, da, čak sam prelazio put, nisu dozvoljavali da se pređe odmah, nego da prođe kordon policije. Tako da ono, Ćao Seko. Na ove naočare pijaju tačno 0 sunca. Bukvalno sunce mi ide u oči, ne vidim ništa, ali nema veze. Još gore je bez naočara, tako da pravim se da radi posao, biti braću što pecivo. I još jedna mačka. Zato šta je još fora, ovdje ubedljivo najviše vidim Azijata. I to ne znam sad da su Kinezi šta god, baš ih ima dosta. I Rusa ne toliko, ali sam skontao da su ovdje naučili ruski. Jer kao
jebi ga, znaju kakva je situacija. Moraju da nauče. Ali da, Kineza, braćo moja, kako hoćete. Tamo ga učim jako. Ni hao na braću. Vidim tamo neku grupicu ljudi, tako da to moguće da je moja grupica ljudi. Ajde. Sunce zakiva. Sam se mazao, pa ne. Jolo, braćo, jolo. Dok ne izgovorim, onda ću se mažem ko budalčina. Jer valim. A jeste, Brahim naravno. To je, braćo, našli smo. Ništa, ušli smo. Ovo je bilo lako. I kao nema nikog. Mislim ima fazon ovi ljudi vamo i ja. Tako da negdje sednem na najlepše, najbolje mjesto, bato. Na najbolje mjesto. Da će doći još ljudi, pa nemam pojma. U ovoj grupi pored je bilo brda ljudi. Sad je izdaje, dobro, imaš 15 minuta da dođe, tako moguće će doći ljudi, ali ono, ne znam stvarno. Da smo mi ušli. Gdje ćemo će si jede. Sad ćemo da radimo dok čekamo, pa čitat ćemo mangu. Braću, čitat ćemo mangu. Da vidim koliko ima, čega pa vam pokažem, u ovim drugim grupama, sad neću, pa mi će žena da nju snijem. Ali ima u ovim drugim grupama ima brda ljudi. I onda kako pogledamo ovo sa e-pasom, gdje sam došao što nema brda ljudi, onda su fazonom zašto nema, mada i juče na onim Guided Toursima isto nije bilo puno ljudi, tako da sve to malo sasibaki, a ne vezi, možda i bolje ovako, šta je stari bolje družim, sedim pričam sam sa sobom. Ja smo lagani Hunter x Hunter. A može se ide i gore. Može se ide i gore, možda je to moj problem, a? Što imam stovo, da vidimo što ima gore. Sad ćemo da vidimo da li sam se zajebao. Da ima gore se vjeri kao, da li ima više ljudi? Da, ne. Ima 2 osobe više fazan, ali dobro. I dalje bolji pogled nego dole, da sediš u čumezu. A da ima šta se dešava. Bili su u fazonu, krećemo u 15 za 10, sad je 10. Još nismo krenuli, tako da još jedno lagano čekanje. Ali ono, ne vezi, bar je bilje, sediš, ne radiš ništa. The Golden Horn, this is where we are sailing on right now. The Golden Horn is a natural inlet stretching around 8 kilometers inland, and for centuries it served as a sheltered harbor for merchant ships, trade vessels and naval fleets. The historical peninsula on the right side of the boat, you see it, it was the place once called as Constantinople, and Constantinople was founded in the 4th century by Emperor Constantine. Каждый верующий мусульманин может прийти и совершить намаз на первом этаже, а вторая часть уже доступна для туристов как музей за дополнительную плату 20. Ne znam da me čujete, pošto sam dere žena, ali nadam se da me čujete. Братский континент. Босфор всего 32 километра длиной, его пересекают 3 моста всего, 2 из которых мы с вами увидели. Smo dobili za doručak, a me ne čujete ništa, verovatno. Vidim dobro što ovo imam fazan. Ne vidi se ništa. Дорогие друзья, слева от корабля мы с вами прибываем в отеле отель. 8,7 grama proteina, kad se ne vidi. Zapravo bio ok doručak, kako sam očekivao, dobro je. Bilo je svega, tako da
And the Sam se zasjetio što mi žena mosque stala is na enormous. It mjesto. covers an area of 60,000 square meters and it to, can hold up gospođo? more than 60,000 worshippers at once. So with this size and Yes. the unique features, you Promijenimo can stranu. visit there because it's definitely worth to see. Desnije. Дорогие Уж друзья, солнце. справа от корабля Уж что валим участие солнце. на холме. У нас находятся две уже новые достопримечательности. Сам пол назван Чамлыджа, и в переводе это означает «сосновая роща». На сегодняшний день ее высота составляет 369 метров. Ništa, sišli smo u azijski deo. Sad ćemo ovdje biti sat vremena. Valjda imamo vodiča koji nas vodi, koji je ovaj brat. Tako da pratimo njega i ovu tetu. A da, ne znam da li moramo da imamo snime, možemo sami, ali sad ćemo sačekati pa ćemo vidjeti. Krenuli smo, šetamo, ne znam gdje idemo. Ali vidjet ćemo. A ovdje su neke prodavnice, tako da nas vjerojatno vode da kupujemo. Okej. Idemo, radimo. Что есть русскоязычные, пожалуйста, сюда. Ovdje koža nam ne treba. Magneti. 150. Dođe 3 evra magnet. Dobro. Pa znači nisam tamo gledao koliko je u evropskom dijelu. A ne, svako ćemo se vraćati ovdje. Da ću vidjeti. Zanimljivo što nisam vidio nijednog psa. Bukvalno samo mačke sam vidio. Dobro. Eto, dakle, onoliko mesa. O, evo ga prvi pas. Lagao sam. Moj brat Đule. Jedan predno što ti neće toliko ti prilaze kad imaš kameru. Dari kleta, braćo, dari kleta. A za nešto šetam, ali ne znam gdje treba da šetam, ne znam. Gdje su te prodavnice? To je mnogo jako pitanje. Ali da. Ćao teto, čao teto. Bukvalno ne znam gdje sam, fazu. Kao nema ni ovih mojih ljudi, što je isto zabrinjavajuće dosta. Možda bi izudaro bureka. Hello. Do you have something with meat? Like burek with meat or something? With meat, burek with meat or something? Yeah. Is it like grams or how? How do you sell it? In here, yes. Ipak smo došli na burek, još što da ne. Neki jogurt. Odlično je. Dobro, jogurt je neki s malo masnoće, baš je blag. Ovo sve koša tipa 3 evra, ako se ne varam. A koliko dobar burek, braća. Bukvalno. A ovdje pešački ne jebe niko živu silu. Ne veze, ko u Vijetnamu, sve nam muda. Sve nam muda. Ali da, bukvalno predobar burek. I ovaj njihov jogurt, što kao ima malo masti, bukvalno sam gledao. Na 100 ml ima 23 kalorije, što je ono bukvalno brutalno. Znači može se pije koliko hoćeš, prilike. Baš je dobra priča. Nego,
se vratim na to što ne znam da idem. To je isto jaka priča. Mislim su ovi ljudi moji, mislim, pod moji mislim iz mog... Opa, sorry. Iz mog... Broda ima pasa, brate. Znači šta je fora u... Aj, završna rečenicu da su iz mog ovog broda. Kao nisam se izgubio, ali ovdje izgleda da imaju više pasova u azijskom dijelu. A u ovom drugom, evropskom, imaju mačke. Tako da oko toga su podelili. Da, mislim da vamo ne idem nigdje. Ovo što gledaju, druže, šta ti nije jasno, gospođo? Gospođo, šta vam nije jasno? Tamo neću ništa naći, pametno. Se vratim u ulicu da uzem magnete i da se ne ljubim. Ali ovo isto prelaz, nemam pojma, stoji zeleno, ali kao, I guess, jeste? I guess, jeste? Dobro, prešli smo. Ta neka priča. Da, ovo su sve moji ljudi. Samo što ne znam da idu jer tamo neću ništa. Ali ne veze, nek probaju. Već sam ja pojeo burek. Vamo ga braća pecaju. Ajde idemo šta rade braća. Da, šta je još bitno? Bitno da me ne uvati ovaj burek. Ovo je mačka, ništa mi sad nije jasno. Bukvalno mi ništa nije jasno. A da bi, napak, ovdje ne da ima. Dobro, ovdje možda i ne moramo da zalazimo. Gdje si ti to? Gdje si ti to? A ovdje nisam prošao, ajmo vamo. Here, 1, 2, 3, 6 open. Yeah. And this is Yes. Nice. yes. Ništa fičo, mogu se igrati sa novim autom, ali jebi ga nećeš, šta da ti kažem. Naćemo nešto drugo. Naćemo neki autić koji ne može se otvara, ali je 200 dinara. Koliko mi treba? 1, 2, 3, 4. Ma može 4. Ništa, uzeli smo 4 komada za 200, što ti je, aj kažem, 5 evra. Što i nije toliko laše, jel te? Ali, da, imam još pola sata, ali ne znam da idem, tako da ću ja vratim na dok, da odradim za Bljasku. Pa, što ne govorim, možda bi mogo i u WC da odem, a? Mogu, ali da, neće idem na dok pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Završili smo putovanje, to je završavamo, vraćaju nas tamo gdje su nas pokupili. Fora je što do 1 stižemo, znači kako su i rekli. I onda moram da odem tamo na neku od onih ekspedicija, znači sve što nije plava džamija. To je još jedna stvar koju sam zaboravio koja, ali morat ću zguglati. I onda treba da idemo na Galata Tower i ako stignemo onaj akvarijum velik. Tako da to je to za sad. Pa pošto vjerojatno ništa zanimljivo neće desiti, javim se kad stignemo. A kao što su rekli, u 1 smo stigli. Dobro. U 1 smo stigli, sad sam provjerio zapravo ima plava džamija, ne idem da se vidi u 3. Sad je 1, tako da ću da odem do tamo i onda izblejim negdje usput do 3. Možda opet da jedem.
Tako ćemo da odradim i plavu džamiju danas i onda ćemo da odemo na Galata Tower. Tako da to je plan čuga. Sad prelazimo bukvalno drugi most. Jutro smo prelazili onaj s one strane. Sad prelazimo ovaj gdje se šeta po putu koji kod nas. Tako da ovo je fun. A ovdje ga braća pecaju. Ne znam kako možeš da peceš ako prolaze brodovi kao plaši ribu. Ali dobro, ko sam ja da pametom, jel te? Šta ja znam, drugi? Ne znam ništa. Neće ni oni upecati ko šta ja ništa ne upecam. A što je upružilo sunce u odnosu na juče. Juče ona kiša i odvratno vreme danas. Prži ga druže od 8 ujutru. Što je okej, bolje da prži nek da mi pada kiša, logično. Ali ove naočare, povlačim reč, pecaju ga braća jako. Pecaju ga braća, samo tako. Da. Ipak je do mene. Još ja pasulja treba da jedem, što bi se rekla. A imam koliko su ovdje. Naginjeti 120, pa da. Tamo je jeftiniji onda. Zajebi sistem baton. Hello. Yes sir. Can I get the medium one? Çikolata, vanilya, fıstık, karamel, mango, limon. 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 Whipping bed. Dobro, sada. Skemovo me samo 2 puta, mislim zajebao me 2 puta. Tako da nam. Aga čačka baba, svaka čast bako. I čačkala nos na kečinu, brate. A koja je priča? Znači 150 lira. Ja kažeš 3 euro. I ovaj sladoled. Teška priča. Ali dobro. Baš je dobro, sve žavam. Lagani limun. Hvala Bogu. Sad pijem probiotike. Inače ovdje je bila borba neprestana. Sam došao spreman. Da ga izdržim, izguram na najjače. Što se svi frapiraju kad vide kameru. Ali dobro, još me niko nije napušio. Do duše ne snimam njih. Ali čekam sad neko dođe. Nemoj da me snimaš. Evo ga moj brat Britanac. Čuje se u sljedeće ulice. Volim što ga prelazim na crveno. Onda prelazi ostali ljudi, tako da sve je to dobro. Dajte kante, braćo. Dajte kante. Glava. La. Jaka egzibicija. Imao se zašto ispred prodavnica nema kante kao fora, brate. Ali bukvalno nema. Došli smo do lokacije, međutim još sat i po vremena do okupljanja. Tako da ću kontam da zabodem negdje dok ne dođu braća. A može dođe ranije pa kao. Ali ovdje je sve sunce. Da nađem neku zaklo neki. Da ne izgorim baš mnogo, nego polu mnogo. Dočekali smo sestricu, sad ćemo da obiđemo plavu džamiju. Samo da krene, pošto čeka i ostatak ljudi. Vi kažete, trajat će nekih 40 minuta. It is also okay, I guess. But for Yes, you, yeah. you will need some skirts.
If you don't have it, they can give you at the entrance. Znači ista priča koju juče, ne mogu da uđem u ovom šorcu, što je normalno, ali nisam ponao ništa dugačko jer jebi ga. Tako da ću opet morat da uzmem nešto da me prelami preko nogu, ali dobro. Ko bi rekao, plava džamija je plave boje. This square here is called Sultan Ahmed Square today. There are 3 important monuments in the middle of the square. Stairs that people can stay on. And behind that building is made of bronze. And originally... Ništa, ispriča se žena. Sad ulazim unutra, sad će vrata mi traži da platim mi daje ovu navlaku za noge. Ali sad ćemo da vidimo. A posle ovdje mogu da odem nešto da jedem, pošto me već sad lomi glad. Svako je rekla ovo 40 minuta, tako da odradit ćemo za 27. Ovdje ima vodice da zasedneš, da se umiješ, piješ vode. Sve što ti treba. Oj, koja gužva, bato. Znači ovdje ako imaš online čekaš u redu. Ja, dobro. Evo dali su mi ovo, ne znam kako se vidi, ali da. Ovdje ćemo sad vratno svi izuvamo i da ulazimo. Da je rekla ova bakica da nastavljamo patike ako ne moramo oći nekad da ga malo kraduckaju. Tako da ću ja da ga ponesem sa sobom. Da, bolje da nosim u ruci nego poslije da šetam bos do kuće, jel te? Tako da sve je to dobro. Opet još uzem da carpet, nećemo bato. Nećemo. Aha, ovdje se tek ostavljaju patike. Dobro. Ali mi to nećemo raditi. We can get together here. Okay, guys, this is called Blue Mosque, but originally its name is not a Blue Mosque. We don't call it Blue. In Turkish people, we only call it as Sultan Ahmet Mosque because it was made by an Ottoman Sultan called Ahmet. He was the first Ahmet in the dynasty. The name coming from, the blue name is coming from those blue tiles, you see? All around the place, that balcony part, there are handmade blue-green color, handmade Iznik style blue tiles, and very valuable. One little piece of tile, something like this, today costs $4,000. Završili smo i opet smo u patikama. Tako da ćemo sad nađemo nešto da jedemo. A moram da vidim koliko mi je udaljen taj Galata Tower. Pa nešto tu u toj putanji da nađem da jedem, da ne gubim mnogo vremena. Ali plava džamija, okej, mislim, ova žena je dosta istorijski ispričala što je cool. Naučiš nešto novo. Ovo unutra isto lepo vidjeti. Tako da, Blejca, ali idemo sad da jedemo meso. Sve ovo cool, daj mesa, bato. Evo, našli smo bukvalno između Galate i ovo gdje smo bili, prave džamije, našli smo neki restoran. Tako da smo naručili musaku, doner i neki sos, neki jogurt kao. Tako čekamo brat donese pa ćemo da jedemo. Thank you. Dobro, musaka dalje vrela. Šta hoćemo da je isečemo, da je stavimo na tanjir.
bi se to hladilo. On je musaka nego lazanja, zajebao sam se. Evo da. Tako da se to hladi, mi ćemo da probamo mesinu. Klasično meso. Dobro. Pomfrit je dobra. Muzika je dobra. Probamo lazanje. Nije loše, previše paradajza. Da. Previše učujem paradajz. Ovo ne znam šta je. Ovo je kiselo. Ovo je bukvalno neko meso s paprikom, nečim kiselim, što ne znam šta je. I hladno je. Baš je kiselo. Mislim da imaju slatko ovdje, mogu i probati baklavu, nisam nijedan probao, kako sam došao. Ok, mada mislim da nisam uzeo ovaj me usro voz, brate. Da nisam uzeo ovaj sos i jogurt, mi je bilo jako suvo, tako da i kod 200 s moje strane. A ja sad ovdje završim, kad sad idem da uzem slatko. Evo ih i baklave, ovdje dobiješ 2 komada, sad će da imamo kakve su. Dobre, slatke, sočne, dosta jake, baš jake, o dobre. Sad kad smo završili, evo sad ćemo do ovog tornja. Završimo to i onda ćemo najvjerojatnije kući, ne moramo u akvarijum. OG su izbacili video, tako da mora malo da se odmori, malo da se edituje moj video, malo me ne čujete jer ide voz. Ali da, vjerojatno ćemo da odemo da ovaj pogled vidimo i onda ćemo kućici lagano. Vidi ovaj haos, znači crveno je i svi prelaze i ovdje sada haos lom, svako svakom psuje sve. Znači, ovo vidi ga moj brat Peugeot 206 idemo, bato, samo Francuza vozi, ne znam što se priča o dušmeni. Ali da, malo pre ovdje vozač autobusa, ono što nije pobio 28 dece. Ali jako je. U svakoj državi gdje god odeš, druže moj, prelazak semafora najopasnije. Geto, hut ništa, ali semafor, ja. Evo nas opet na onom mostu što smo ga prelazili već danas. I braća ga i dalje pecaju. Ovo mi je next level bukvalno, gle. Znači, braća smenu za posao rade ovdje. Tako da pretpostavljam da prodaju tu ribu, jer kao sumnjam da neko voli da peca 8 sati kao na suncu i na svemu. Ima ih baš brda, tako da se sigurno prodaje ta riba za neke okej pare. Ali svaka čast. Dedication 100, bukvalno. Počinje kiša neka. Ovo je bukvalno, nemam sreće u životu, vibe. Ali dobro, ako niš drugo, blizu smo od tavera. Sad je samo pitanje ako krene kiša. Da li će me oterati, ne znam da li je zatvoren taver, pa da li... Tako vidjet ćemo. Onda do kuće imam fazon 30 minuta. Tako ako bude pljuščina, zaćemo taksi ili nešto, ali nadamo se da neće biti pljuščina. Neće da se smiri dok se popnem. Ali u suštini idem vamo. Na ovaj breg. Tu. Čekamo se upali zeleno pa da ga preletimo. Ajmo braću. Pustimo gospoje.
jer smo kulturni. A i gospa ima lepu sestru, čerku. Lele. Ja sam iz Novog Sada, ne iz Beograda. Viš šta je mačaka. Da, evo ga, počinje ga na jako kiša. Korijen iz 2, 1.4192. Korijen iz 2. Što jako penjanje. Što volim da se penjem. Dajte lifta, braćo. Bilo fora se zajebo da ne treba da. Ne treba. Pa ćemo sad desno ići. Još se mi poradi stomak. Još brda, a? Aj. Lala. Če izginem. Zove si Galata Tower, jer se penješ pešaka na Tower. Šalim se, drugari, u odličnoj sam kondiciji. Ništa me ne boli, ništa mi ne smeta. Pretvaram se. Lip farmujem. A to možda ovo. Možda. Ne znam šta bi drugo bilo. Ovdje mi WC. To ćemo posle, braćo. Jeste. Ja zanovim ovdje levo. A levo i tu sam. Izvinite, gospođo. Pomerit ću se. Pazi ovo. Pazi ovo količinu znoja sad. Se vidi. Lala. Pa smo se popili, to je nismo još, ali sad ćemo. Došli smo di treba. Gledaj koliki je red. Još dolaze ljudi. Evo. Pitanje je li ovo? Samo da bi ušao, da kupiš kartu. Jer kako, imam kartu, ako budem čekao i kažem mi po sat vremena da se mogu da uđem u putičić. Ništa, ajde dok čekam da ne bi snimao 2 sata kako stojim u redu, vidjet ću šta se dešava. Najgora vrsta ljudi, bukvalno, znači brat je došao sa ženom i 2 dece i ubacio se u red i on je u fazonu sad da će moći stati ispred mene, pa bato neće stati ispred mene, razumeš? I sad kad sam ja rekao kao red je iza, on je u fazonu kao da, ako izvini, i nije spomeren, nego stoji iza samo je stao iza nekom drugom ženom random. Bukvalno najgora vrsta ljudi, druže, šta radiš, sad ti pametno, imaš ženu i decu, aj budalčinu, idi nazad. Popili smo se, čekali smo spodosti fazon u 5 do 6, pošto 6 kao zatvara do 7, su bili u fazonu, ne puštam više mi kao braćo, nemojte to. Ali evo, čisto vidite, ovo može se pomeri. Ne znam, se vidi ovdje išta. Pa i ne baš. Ali ima još gore se penje. Tako ćemo se popeti još gore. Ali manje više ovo je samo toranj. Gdje kao imaš pogled i čekaj da ne umrem. Bato. Po čemu šetam? Po ivici Mordora. Mama. Ovdje ga duva jako, braćo. Ovdje ga duva. Lele. Ajde idem taj. Thank you. Prelep pogled. Sorry. Thank you. Zara nije laš.
kad mi odleti kačket lagani, lele, gledaj šta ljudi, braćo. Nemoj dizati bato, ako digneš, izginut ćemo. Znači, eto, čekao sam 40 minuta da bi se popeo na ovdje duo. Namestimo kačket ovako da me ne odleti. I sad fazno već mogu siđem dole, mi sad žao da siđem dole. Onda možda mogu slikam i telefonom, čekaj kad se već popeo. Bukvalno da sam ostao dole, da čekam ovih sat vremena, odnosno 6 do 7, da bi opet mogu da uđem, da bi obišao ovo za... Aj, isprati me, bato. Da bi prošao ovo za 2 minuta, popucao bi se u koleno. Bukvalno bi se opet upucao u koleno. A sad mi žao da siđem dole. Vidim ljudi stoje, gledaju. A šta da gledam, bato? Bukvalno grada, no? Da ga prođemo malo. Da ga vidite. Kako je lipo. Tako je lipo. Ajmo dole, braćo. It was nice meeting you. I'm going. Bye bye. Znači, upoznao sam neki bračni par koji iz Amerike, ali su isto muslimani. I kako smo se skontali, tako što je dete im plakalo, ja nasmeo se detetu, dete se raspoložilo i onda ušao spiku s njima. Mnogo prijatni ljudi. I onda se ispričali malo oko Srbije, Amerike i ostalo. Mnogo dobro pronounsuje reči. Te pitao me kako se kaže zdravo, kako si, i moje ime sve dobro rekao. Tako da ono, svaka čast. Šta je ovo? A možda kad bi vama snimio. Dobro. Štajemo dole po WC. Jer tako je suđeno. Vreme je da ona baklava napusti moj sveti stomak. Snimut ću dok ne sjeđe, možda padnem, pejem džabe kontenta. Op, ima i ovdje nešto. Ujevot, pa nije to ima i ovdje dole se ide. Da, ovdje ima 8 spratova, ja sam tek na... pa dobro. Evo malo. Jebota, ovo čak i meni nisko glava. Ju. U Vijetnamu oni tuneli su bili širi. Vaši. Evo ga, brat se nabo. Op. Wrong turn. Malo sam skrenuo lijevo umjesto desno, pa sam došao do nekog para. Ovaj brat nije delo oduševljeno, ali ona se nasmela, tako da što se mene tiče. Šta ispada da je ovaj Da Vinci ukrao od njega VTF. Lažu dušmani. Igru je Assassin's Creed, znam ja priču. Gdje je? Ovdje blizu smo. A, pa da. Čim ga ovdje prodaju i hoćete uzmu pare, to je to, znači si na prvom spratu. Za sad sam napravio manje koraka nego juče. Juče sam bio na 22.000, sad sam na 15.000. A dobro, da dođem do kuće i ostalo bit će. Biti će. Tamam, burada bakın. Mi smo i biti ćemo fini. Da bome. Ništa. Ćemo ovdje da ga završimo, pa verovatno
mi ne pada na pamet ništa. Sad ja mogu da idem do akvarijuma, ali ne idem do akvarijuma. Tako da, ako se ne uključim posle ovoga, to jest, ako se uključim nećete ovo ni vidjeti, ali ako se ne uključim, hvala što ste gledali. Lupite like, šerujte, subscribeujte. I to je to, drugari. Vidimo se.